Za 14 dana je sljedeća trka ponovo na Beranovcu, dođite i da probate. I mi tako spakovali motor, došli na stazu sami. Majka nije htjela da priča sa mnom i sa ocem 2 mjeseca. Nije dala nikog. U to vreme, 2003. godine, kad si Novi Pazar pomenuo da će da se dete bavi trkama, svi su mu govorili ti nisi normalan, ti si lud, kako ćeš da pustiš dete, napravit će problem, poginuće. U stvari to je bila ta neinformisanost, nisu ljudi znali da je staza mnogo bezbednija nego da se vozi po ulici i po magistralnim putevima. I onda smo mi otišli i ta moja prva trka, koja sad se sjećam, imao sam ja neka velika očekivanja, biću gore u vrhu, biću sigurno možda na postolje, svašta. Uglavnom ja sam ubeđen da budem dobar. Krene trka, ma kakvi, prvo mi ne radi motor kako bi trebao da radi za razliku od konkurencije, skoro svi brži. I ja sam ostao da se jurim sa zadnjim. Bukvalno borimo znači da budem zadnji ili predzadnji. I negdje 4-5 krajeva pre trke, baš Pera Birčanin i sve to predlaze me za krug. Znači moja prva trka mi predlaze za krug. A ja sam ih gledao 14 dana pre toga i kažem, oni pojma nemaju bre, sa strane deluje da je to mnogo prosto i da to ništa nije, što kažu, naporno. Da. Međutim, prođu mani i ja završim predzadnji. Znači 5. od 6 takmičara u tom trenutku je bilo. Ja zadovoljan, ali dalje ne gubim nadu, nema veze. Video sam kad su prošli pored mene, sad gledam, jurim njih, kako oni prolaze, gdje oni koče.